pa. Hello guys, karon diadian ako sa amoa guys nya mao ni amo ang lugar guys. So tanaw nyo guys. Nindot kayo diri sa guys no, dagang kayo mga kahoy, lubi nya. Tanaw nyo guys nya balay sa igsoon guys kana. Kani balay ni sa ako ang gagaw ni Jobindre Fernandez Bailoses. So dira sila guys. Kung igagaw. Manila kung igagaw guys si Jobindre. Dong Jobindre. Mao ni Fernandez Bailoses kung igagaw niya kagay si Dong Rone nga manghod nako sa akong asawa nya mao ni driver na mo ron kay nga remi diri sa gulo sa amoang dapit. Tanawa niyo guys, dagang kay mga lubi diri guys nya ang asawa ni Dong Jobindre guys dira po diri dai may mane dai Maricel ano Michelle Bailoses Pilarin Bailoses na po ni guys kay asawa ni sa ako ang igagaw nya mananggiti po ni guys mananggiti si Dong Binbin Dong Jobindre nya mao ni yang kawit mao ni yang kuan guys ya guys kawit na para ko astuba ba tawa guys nga salamat nyo guys sa inyong pagtanaw sa akong vlog nya paloan siya lang guys sa aking mga vlog nya mao na dire among lugar guys nya naibaboy guys para ihaw ni pista sige bye bye guys bye bye.